Soodada akıdayın bayağı satuvchi aluvchining razıligi şart bo'ldi. Söz süйлöşlük eski alınmaydı atabız. Sözün zararçılığı yok. Negizgi ma'na bolsa boldu dep atabız. Dağı bir misal buga. Kebir uçurlarda iki taraf razı bolot, ortada söylenbeydi. Satuvchi da söylebeydi, aluvchi da söylebeydi. Biroq ortada soda bolot. Bunu ne deymiz şeriatta? Baybit taati bul da jaiz. Misalı dükkanga kirdin. Dükkanga kirdin dagın ne kıldın? 1 kilogram un aldın. Ap kelip koydun dagın, sen yazılıp durat bahası. Төлөп kettin. Төлөp koydun. Tigi da söylegen yok, sen de söylegen yoksun. Satuvchi aytkan yok, buncha bahası dep, sen dagı kança dep soragan yoksun. Biroq soda boldu. Soda boldu. Bu ne? Baybit taati dep aytılат bunu. Bunu aябай көп бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бүт чоң-чоң баягы эмелерге кирсең маркетте ушундай болот. Өзүң көрөсүң дагы баасын, жакшы алып келесиң дагы, төлөп коесуң болду. Эч ким сүйлөбөйт. Ошон үчүн соодада негизги нерсе эки тараптын разылыгы шарт. Сүйлөбөсө деле экөө ошого нерсеге разы боло берсе соода боло берет. Түшүнүңөрбү? Сооданы түшүндүргөн сөздөрдү сүйлөгөн болсо деле соода болуп кете берет. Азыр айттык, хиба, белек башка сыйгалар менен деле соода боло берет. Ошон үчүн соодада кээде эки тараф разы болот, бирок ортодо сүйлөнбөйт. Эч ким сүйлөбөйт. Саттым, алдым дебейт. Бирок эки тараф разы болсого, тиги акчасына разы алган, тиги буюм сатканына разы, соода боло берет. Түшүнүңөрбү?